هست بجنبی خرید یک 90% حاجم رجیستر سفارشی هم جبه که آدمایی که رجیستر هستن میکنی فارسی همه‌شون بگیشون بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز خداوند گابون تو باشه خیلی قاسم جان که حاجی قاسم همه وقت میبینید درباره مردمی مسلمان خصوصا مردمی تاجیکی نه ماشینا میشناسه همه مردها را دهم میبرم بسیار کیسه خودش بسیار خیر برادرو اینا بچهای اسفاره سرجم شدگی الحمدلله اکای پاورها که رحمت کنه گذشتگان خدمت کردن پلوس این بچهای خیر کردگی در همه جا این خیر به کجا میروه با بچهای زندانی سزا چه امو سخروا سپیس پریوم سخروا قریب از زیاده 500 600 نفر که حاضر من میبینیم ان شاء الله درشی بمون پول نمیمونه که از طرف آش کار کردن آشها رحمت کنه پدر مادر همین خواهرایی که در همین آشها خود خدمت کردن بابی جان بودین پاورا بودن ان شاء الله خلاص از اینکه ویدیو را تا آخر تماشا کنه ویدیو درازه تماشا کنه دستگیری کنه رحمت دیگه برادر خیر کو اگه خصوصا جو رحمت خدا اگه سخن داشته باشه مردمی تاجیکستان رحمت کنه پدر حکیم حسین جان که چقدر خدمت میکنه اینا جیانش برادرو این پاورو در همه ان شاء الله در خدمت بابی جان رحمت برای خدمتون که خطون که هلنوتون خدمت کرده یک دعا کنه که ما سفر کنیم با پیش بچهای زندانی الله تعالی اولا همتون تن جانتون سیاد سلامت عمرتون دراز کنه فراخ کنه اومدی کاراتون انتیاز سلامتون سلامت بود برسونه الله همه قاسم جان به امر رحمت همه قطع خدمت خلقنده دوی یک 8000 شاید گیرتون نگرونه پشت بانش الله سلامت باشید دوستان برادرها پول ویدیو رو باخیر تماشا کنید ما چخیل آشا کردیم چخیل میبریم چخیل مطلب به بچه‌ها میرسونیم ان شاء الله رحمت خدا یا بارگه با مردمی مسلمان و کنسولگری تاجیکستان و با حکای قاسم جان که در خدمت خدا نگهدار پول میبریم بچهای زندانی هم نشون میدیم خدا صبر کنه که بچهای زندان خدمت که ما رفتن نتونستیم در کدوم شهرهایی که امکانات داره اکو دیاسپورا هستیم بچه‌ها را دستگیر کنید در رمضان السلام علیکم و رحمت الله ویدیو تماشا کنید دوستان عزیز ببینید که آشها را یک دیگچه برداشتن دیم دیگچه برداشته است اون نشون دادم ان شاء الله همراه این بابا جان خیر کرده استوده ان شاء الله حکای حاجی قاسم این برادرشون جیانشون که در حق شده باشه نو چیکار جان حکای شیرالی در حق شده باشه که مقصد چقدر خدمت کرده است برای خلق مسلمان برای خلق یک دعا کنید برای بچه‌هایی که در زندان ها هستند در چی از یک دعا کنید اولش الله تعالی همشون به صحت سلامتی عمر دراز و فراخ زندانیان الله آزاد کنه آمین خدمت کرده یا الله برکت یک عمرش بریز پشت یک دادت 1000 گشته کرد الله در زمین قلبتان چه ارزوهای دینی دنیوی اخری داشته باشتن خدای تعالی حاصل کنه کارتون پیشرو و در رو تاجی کسی نکنه الله اکبر خدا دوستان عزیز ویدیو را پیگیری کنیم میدونم درست‌تر است پیگیری که حاجی قاسم همه وقت درباره مسلمان‌ها درباره مرده‌ها اینا ببینه که چقدر خدمت کرده است ان شاء الله ویدیو را پیگیری کنیم میبینه که ما با سزا با همو سخر را میریم با جایی که سپیس پریم بچه‌های در همونجا یا خیلیش وریم نه یا خیلیش پاستیان نمیدونم خلاص همونجا ان شاء الله نشون میدیم فقط خواهش میکنم دستگیری کنید ویدیو را لایک تا که تو مردم بسیار بدرن ببینن خدمت مسلمان که در الحمدلله کنسولی تاجیکستان پاسپورت تاجیکستان که حاجی قاسم و برادران مهربان چقدر خدمت کرده ایستاده اند خداوند حفظشون کنه میدونم مقصد ما چخیل میکنیم چخیل میبریم همش ان شاء الله که حاجی قاسم خدا خیرسن ساموسا نان خلاصه رسیت 500 آدم گرفتگی ان شاء الله دعاگو باشه ان شاء الله دلش پول ویدیو رو بازه دوستان اینجا هر یک کانتین تیار کردگی برای هر یک چی میگن برادرها دوستان عزیز همچنین سه دیگ آش الحمدلله این ایشا برداشتیم در روز چی میگن کانتینی رو این ایشا با ان شاء الله برادرها برداشته بودیم چند کیلو آش کرده اکا چند 75 کیلو 75 کیلو برنج کدوم جودش آش ما پاورا خوب میفهم عزیز اکه حاجی قاسم که الحمدلله همتون میشناسید الحمدلله چقدر طول ندونیم سالشیم در خدمت خود شکل ما میشناسیم برادری داریم مردو را همه وقت روی میکنه همه وقت بعضش قریب
درون نگم یا 20% فقط اکسای خودش آدمای کمیزواتی تا بعضی اینا کسی اگر دیده باشه میدونه آدمای کمیزوات هم روی میکنه همش اکسای خودش های در خدمت خلاصه سوی ترکستان پاسال سوی امروز شده باز الحمدلله خیر برای کی 500 نفر یا 700 نفر اگر الله خودش درست چی میکنه خیر کرده است ان شاء الله. خب پدر عزیز نامتون چیه؟ شکر جان. شکر جان. همین کسبی که داری مقصد پاوری طول چند سال شید مقصد همین کسب شما هست؟ نه کسب 40 سال در این کسب پاوری هست. خدا خیرت بده. دوستان عزیز برادران میشون کار میکنن گفتم. دوستان عزیز همیشه اوشو را بار کرده است ان شاء الله برای چی میگم دوستان عزیز همین خیلی دیده است ان شاء الله که سه دوگاش خورد و خراب آب ها مقصد چقدر میل شده که هست ان شاء الله برای زیاد از 500 700 نفر و کنسولی و پاسپورت چقدر است بچه‌های بیسوار رحمت بیاد برادری که در این کار خیر کردن خدا خیرشون بده قبول کنه الحمدلله که در چنین روزها بچه‌های زندان بچه‌ای که در محکمه یعنی که دست ها به طرف نمیستند کمک میکنن خدا خیرشون قبول کنه. مقصد خیر ایمان را نشان دادن این است که برای پکازو باشه یعنی که خیر هست که پنهانی خیر هست مقصد آشکارا یعنی که مقصد آشکارا را نشان دادن که الحمدلله برادرها بسیار کمک میکنن بچه‌های سیزو و بچه‌های همو صخره و دیگر جورشون یک درس بعضی برادرایی که الحمدلله پولداری خوب هستن خدا نکنه بسیار بتیانشو که براون ببینن شرط نیست که فقط هم آدمایی که در آزادی ان همه را همون برادرایی که منطقه رفتن در سیزوها و زندان‌ها هستن هیچ من نمیدونم اما خیال میکنم که زیاده از 70% همه بیگناهند خیلی قضای الهی میره این خیر نصیب فراخت میشه یا داکومنت پرابلم میشه یا جنگ میکنن و در همون جور چیکار میکنن میروند دیگه رسم میشه با هم خود دوستان خیر کنه ای بچه‌ای که در سنت پترزبورگ هستن در جایی هستن از همه احوالش برخورد شوه هیچی نمیگن میگم میخوایم ما خیر کنیم به همین رو میگن مایلش اجازت میتین ان شاء الله میگیری خیر میکنه خداوند خیرتون قبول کنه دلش ویدیو همین قشلاقی که واسه نشون بده نمیدونم جای اومدگی همین نشون تو میتیم در همین مقصد خلق تاجیک الحمدلله خیلی بسیار طرف جنگل این همین خیلی خلاصه الحمدلله باشه شیر بچه‌های ایسفره برادرای مهربان برادرای خیرخواه زنده و سلامت باشه در حق شده باشه ان شاء الله. دوستان عزیز دیم دیگش هم خالی شد این سیم دیگش کشیدن از سر کردن ان شاء الله اینه خداوند خیرشون اینه یک دیگ این دو دیگ این سیم دیگ ان شاء الله خداوند خیر کی خود در خدمتم.
قریب که پر شد الحمدلله. همینجا باید سه دقیقه باید همجا بتپیم. دوستان عزیز این سوخ فروکی زدگی، یعنی که دونگی مغز چغز همه چیز خورمه ها اینم خیلی تپیدگی اولی و ماشین دیگرش در اوجا هستن. خیلی نانا را نشان دادم، دیده که مقصد الحمدلله چقدر نان. این کانتینی رو میبینی پوستای دوباینو کشیدگی، یعنی خیلی مایدچه نیستن دوستان. خداوند صبر بده بچه های زندانی ها، بچه هایی که در سیزو هستن، رحمت برادرایی که خدمت میکنن. عزیز پول پرشید ماشین انشاءالله. پول ماشین پرشید دوستان، ببینه که اینا بچه ها همینجا ببینه گروز 200 این همین ماشین شما بشناسید که هم باشید در خدمت مردم. مقصد خداوند رحمت کنه گذشتگان مردم مسلمان شخصایی که در این غربی گذشته شدن همین اکن میگیره رایش میکنن. خداوند خیرش بده. رای سفید اکا جان ان شاء الله دایره میکنه می اخیر. من دوستان رفتن مایده خدی همون سپیس پریومی صخره ان شاء الله از ما رفته شده این ماشین دریا میکنیم. رای سفید برادرو اون اوش تپیده. دوستان عزیز در صخره آمدیم، این اینجا جای پاتنتیه، این طرف میریم جای چی سیزای بچه ها مخم. او ماشین که ماجی خواستم رفت پیش ما از قفو این انشاءالله مایده میریم. پروردگار انشاءالله خدا نصیب کنه رزق روزی بچه ها را به خواست خداوند رسوند. ما سبب شدیم این میریم انشاءالله ماشین ها قطار میتیم شون. خداوند حفظتان کنه. ویدیو را دلشی تماشا کنی. اینجا پری بچه های مخمه همه از روی به اهمیتی هست. به اهمیتی مردم که دکمون نمیکنه متاسفانه. خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه، دستگیری همدیگر باشه در این شهر غریب. نمیکنم این در این سیزو بچه ها. دوستان عزیز دست پیش بریم رسیدیم انشاءالله سیام خم میکنیم تماشا کنیم. این الحمدلله پول یک گازل آبخو هستن تمامی نمود اکو همینجا. دوستان عزیز این پول اوش تپیدگی انشاءالله در این ماشینش نان خانده خانفیت چی میگن مغز مویز الحمدلله همه تپیدگی سمبوسه و نیوش با شاورما و مقصد همه این نمود الحمدلله برای بچه های زندانی اشتادی ببینیم مردم درنش هم همچنین تپیدگی شگر خلاصه از اینکه مهنت کرده است یک خدمت هم انشاءالله. این دوستو عزیز پول نستی این مغز چسب و نگه که الحمدلله همه چیز الحمدلله تپیدگی پول نستی در همینجا. او تپیدگی اوی دوشه سی تاجیکستان هم باید نه دوشنبه اینه نگه کنید دیدی هستیم. الحمدلله کنسولی تاجیکستان همش برادر هم جستن که در سیام که گفتن نبینیم. الحمدلله نون نمک
همه چیز تمام برای 700 نفر آوردم تمام کشو شو همه کشوی حلوا خرما مانگا خلاصه همه نمود برادرایی که در همین جهه هسته یا که بچه‌ای که در پیتر هم هستن می‌خری التماس برای خبر بگیره بچه‌ها را مقصد نه جهه هستن الحمدلله اکامیان کنسولی میاد همو نگاه کنیم همه چیز برای این برادرای خیرخواه خصوصا اکای حاجی قاسم بچه‌های اسفاره بچه‌های خیرخواه روان خیرتون تین این کاراکو تفیدگی ان شاء الله برای 700 نفر اینجا خدمت کرده ان شاء الله باز میبریم این ما گفتم یا 5-6 کسب سی یاردم بالشوی استم заберите ошо را дай бумне шаквар азиз кадми тамошо мекунем ин видеоҳо камтар деҳқониранг меянд лекин мо оператори надонем ки сёёмка мекунем худмо гап занем иншоалло худмо ҳам сёёмка менем ҳам гап мезанем ҳам монтаж менем чӣ қадари метонем да бахши зиёда боида ҳамаи хайрҳо барои показуха неста фақат ба хотире ки мо дар озодием ҳаминуна свободна хӯрда метонем баъзе бародаре ки айсои документаран нарушенен баъзеш паста ва меоянд ҳамиҷа ба ҳамиёра кӯмак кунем як луқманоне ки мехӯрем ба ҳамиам ба бародарон бирасонем иншаалло худованд хайртон тия дар ин иҷаам дурмадан ҳар каса намемонанд ки акаҳо ки ҳастанд алҳамдулилло ака ҳоҷи қосим ки ҳама вақт алҳамдулилло дар хизматай бачаҳо ҳастанд میگم پیش بعد واردشون میکنن اونجا کنسولی صحبت شده سرشون ان شاء الله الحمدلله و شورا اینه اوشان برش کاری شدن با چاکو خیر بچه‌ها محکم نماش بچه‌های محکم همش اینجا و شورا بر کردن میبریم У тебя судимость есть? Ничего нет. Ну, тут я просто способствовал, Казахстана сейчас не вижу. Салам алейкум. Дай Аллах вам всем сабр. Mana bachao girto. Да хайрат, братья, вот. Bachao girto. Вот это братья с Узбекистана все. А, хамаш из Узбекистана. Плов сколько? Ака Қосим апорс чикар метинам. Салам алейкум. Откуда вы? Вы откуда? Туркменистан, да? Бачаҳои Туркменистон ҳам алҳамдулилло хайр кардастанд. Қочинҷон. Салам алейкум, брат. Откуда вы? Вы откуда? Узбекистан, да? Бачаҳои Узбекистон анакаҷон. Тамом. Хаш. Аҷо овшон биёр бо. 10. Упаковка водички. Так вам сабр, брат. Это хайр просто наши братья, иншаллах. Ради Аллаха. Все. Дуа делать. От братья, да. От Қосим, от консулии Таджикистана, алхамдулилля. Все. Братья вот помогают, хайр делают, алхамдулилля. Водички вам, ребята. Вот вам. Что, коробка большие принципы, попробуйте. Схафы просто здесь много, надо быстро раздавать. Кушайте на здоровье, сабр делайте, иншаллах, все будет нормально. Аллах всем вам сабр. Дуа делайте за Ака Қосим. Алхамдулилля. Сколько уже вы здесь? 10 дней?
одну коробка, ребят. 4. Сейчас два, сейчас еще дадим. انشاءالله بچه‌ها عزیز الحمدلله خیر همه برادر ازبک ترکمن همه ملت داده شدین الحمدلله که یعنی که مسلمان همه شکر پروردگار ولی جای شنیدم که ارمنا را هستن و روسا را هستن خیر رمضان خیر است انشاءالله когда освободить не знаете когда 10 лет, по-моему. через 10 дней все освободить да Аллах чтобы у праздника были дома да все нам сабр Вот еще одну коробку. Машаллах Там все есть, покушай. Альхамдулилlah. И все. все да Аллах вам все здоровья берегитесь дуа делайте Я посмотрю документы. Так, 12 у нас 12. 12 человек да Да, 12 человек. Коробка. 12 адам сейчас берегите себя дуа делайте на Рамадан машаллах брат читает намаз вас плов привезли финики я все берегите себя 12 нафаран салам алейкум брат جای خواهیست بیست پریان بچه ها هر یک کامنتش 12 کس 15 کس 10 کس هم خیلی خیرش کرده انشاء Вот, держите, пожалуйста. Коробка, да? Вот, это все сухофрукты. Сейчас еще одну коробку дадим. Давай вторую коробку. Коробку. Держите, ребята. توجیکو خلمان Ребята, смотрите. بچه های خلمان توجیکو خلمان یا چند کس هم جیه که؟ Волда, косов. Шага, 10. Водички. گشنه و تشنه نمیمونه میتیم تو خراب؟ چند کس هم جیه که؟ 14 روزی؟ ایرو چی واردن تو؟ جان کرده یا؟ دعا خیر کنه دعا کنه انشاءالله کای جا اومد میتیم؟ بچه های گجه شما؟ بچه های کلو بعد باش خدا ما صبر تو تیم نمازات رو میکنی؟ او بچه ها بیو سلام علیکم برا не да делай пер это хайр консул Таджикистана наш брат Косим дуа делайте иншаллах привезли приятного аппетита водички дошли это сухофрукты тоже полностью алхамдулилlah сухофрукты водички все есть алхамдулилlah Ты собирайся потихоньку, быстро покушай. Понял? Abdülaziz, давай. Да, все верно. Иди, кто нужна? Узбек. После решишь. После. Иди, плов тогда покушай, Сейчас водички еще дадим. сейчас водички еще все хорошо да Аллах вам все сабр берегите себя иншаллах Спасибо огромное. Где ты? 10 минут тебе дают. Быстро перекуси и собирайся покушать. да пускай плов консул Таджикистана берегите дуа делайте иншаллах Сколько человек у вас? Общий? 13. Вот, водичка. водички берите пожалуйста плов лепешка сухофрукты иншаллах все привезли Спасибо. берегите все стоите быстро а то время мало Давай, быстро. как вам здесь кормит неплохо все нормально у вас здесь да Аллах чтобы сабр делал за документом за хулиганство разные да иншаллах все будет хорошо только дуа делайте да. Вот это, еще один коробка. Дай еще одну коробку. Там все есть внутри, финики, все. Аминь. Вот. Всем. На здоровье кушайте иншаллах все да
Берег дуа делай. Бачо, ёс даиш сухафрукт я дӯстони худо чи аст? Нон миёран иншаллоҳ, ош миёран, об миёран. Худо не ол надодем шо. Чанд нафар эҷа? 8 человек. 8 кас. 9 кас. Точно? 8 нафар. Шухи дар кон. Эй, ошод дупорси гирифтагиян. Яъне ки дадаран шуд дупорси мондагия. Бай ҷуръатон бигире. Ҳашт ош шуд? 8 шуд? Бале. Ош. Тамом, об шуд, халос. Нон 6 шуд. Ду нони дига биёр шуд. Бигузар. 8 нафаран. Я об бурдан. Братиё. Aynen şükür. Барои кора кард. Хуб, откуда выбрал? Армян, да? Да, Аллах света видите, шайти на здоровье. Финики, плохо привезли, алхамдулилlah. Из хафрукты все есть. На здоровье. Бачой тоджик, бачой армянин. Хамаш хасна, алхамдулилlah. А как хочешь кусить души? نه هشتا موش نده هشتا هشت نون؟ فروکتی یک روپس پا فروکتی 9 человек или 8? Ина сухофрукт шудан. Дарни бай хама иста дора, алхамдулилlah. Кушайте на здоровье, берегите себя, братья. Дай Аллах всем вам здоровья. Салам алейкум ва рахматуллах. Самарканд, да? Это хайр от нашего консула, от нашего брата Косим и от наших братьев, которые делают ради Аллаха, ради Рамадан. Кушайте, делайте, сабр делайте, иншаллах. И все будет. Намаз читайте? Машаллах. Читайте намаз. Все будет нормально. Дуа делайте. Салам алейкум ва рахматуллах. 10 коробка это. Давай волосы коробка. Вот туда загрузим. Не надо. Лепешка дал джаму? 50 та даю? Дайте 50. Я вот задел, наверное. Куда? دوستان عزیز جایی که زنها را میبرن متاسفانه حاضراش روشون نشون دادن میتونم هر ملتن و در کامنتری هر چی ننویسه که این زنکو سرلیج برای که تمام ملت اینجا هسته یعنی که تقسیم یعنی که تمام ملت همجا کسی که در اینجا محکم است همجا خیرشون کنن ان شاء الله تمام زنها و مردها رو در اینجا مشغول میکنیم خیر میکنیم همه اوشه کدگیم سه دو اوشه که دیده همه رو ان شاء الله در اینجا خیر میکنیم Давай хотим bahar bunu yapmayacağız. Şiddetler. Хорошо. Akademik uygulamaları katılmayacağız. در این جایی که ما دور اومدیم 66 بگیم 66 زنک بوده 66 زنک از دخترای خودمون روشون نشون دادم میتونم 8 نفره اصلانش دیگه ملت ها هستن یک Водичка тоже? Да, 11 بده Если по-любому агар برادر عزیز جایی که خواهرها را تقسیمات میکنن 66 بگیم 66 خواهرای متاسفانه مقصد که ما نشان شده نمیتونیم заберите 200, 7, еще 3. 12 касана 10, да? 10? Да. 10 кас Водички дайте. А? водички из хоф تمام نمونه دعا делайте на Хаджи Мирза ради Аллаха на Рамадан дай Аллах вам сабр откуда вы Возьмите. откуда вы Узбекистан Узбекистан. Наш земляк. Дозы. здесь плов сухофрукты лепешка на здоровье черт
این جای خواهران هستن که از همینجا سیام مقصد در این دور اومدن نمیتونیم. وای مگرم کاروکوش کشو برای کی وای نمیدونه دوا کشکا. چون عزیز همین چیزی که دیده شده هیچ چیزی شوخی نداره. در اینجا باشی بعد احساس میکنی بند در میاره زندان سزاره خداوند صبر تو بده بچهای زندانی الله شاید که من در همینجا هم دیدم تنگ شده شده رحمت باقی حاجی قاسم که چقدر خدمت کرده شده همه جا تقسیم دارن الحمدلله. چی بگم با خدا خیلی دردناک است خیلی صبر کن کاروکا نآوردن از جیش مخار نشان تو نمیتین خداوند صبر تو ته ان شاء الله و я вас не снимаю не переживайте дай Аллах вам خیر در حق یکی حسین در حق منصوری رحمت دیگه که الحمدلله дай Аллах вам صبر شدگی صبر 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 کن ان شاء الله میشه دکومنت نداول دیگه دکومنت نه همه تاجیک می اسفرگی همین اسفرگی یعنی بودو کجا همین شما خدا صبر بعد خوب فیلم Все, شو کلا چی داشه Да, все. Да, все. 9. 9 نه کسان نمیدونه خیر اما شو آب داد بود دینس 9 человек. 9 человек. 9. Ладно, кушайте на здоровье. ничего страшного Ничего. 9. бывает ничего Такие давно? 11 камера, 9 человек. все ای اخیران شاید تمام سوزی دینجه از تاجیکستان есть здесь Да. چند نفری Таджики есть. Салам алейкум, рахматуллахи баракатуху. خدا صبر Попробуйте, дайте, пожалуйста. Девчонки, вот. چه تاجیک ده تاجیک خمکیان Давай, вот. Сайте. دعا کنه در حق که خوشم جان эй не шутите сколько человек здесь Сейчас еще водичку угостим вам. دعا делайте за خوش Наши мусульмане. Сейчас еще из машины водички вам принесу. Спасибо большое. Ладно, с праздником все. من خواهر جان خدا صبر توتیم خواهر جان دوستان عزیز این شو چی گفتن ایده مردم تو دکومنت بکنن نه مقصد مردم دکومنت کنن تمام خوب دوستان عزیز التماس دکومنت بکنین خواهش میکنم چقدر سخت است مشکل است الحمدلله ها گرمه درنی همینجا دکومنت بکنی برادر از میدونم مشکل بعضی کار نمیوه مشکل است ده معلش خوب спасибо вам اینجاش هم تقسیم کردیم دوستان این الحمدلله ماشینا مخم کردن 3 کورپوسه این انشاءالله با تقسیمات دیگر جوش میریم انشاءالله خداوند خیر کنن داره گپ داره برام شباب جونی بچه تاجیک میدم با کار کرده بیرون با انشاءالله میریم با دیگر جای نه دوستان تقسیمات یعنی در درون همین سیزایی که محکمه چند پرمیشنش انشاءالله تقسیم کرده ایستادیم خداوند حفظتون کنه انشاءالله دعا کنه بچه‌ها خواهش میکنم هر یک قدم تکی دکومنت کنه که این هم خیلی حالت هم خیلی برادره که آیلات هم بیاره یعنی هم 3 ماه گوستی بیاره شو جواب شون بده یا که آورده شو محکم شو نکنه تا میخپن نه خدا شو در اینجا گودکاشو نیست چقدر این هم مشکل است زنک در اینجا گودکو در خونه خود شوهرش میگه شوهرم چیکار کرد دکومنتم نکرد این ما را خپیدن چیکار کردن اینم خیلی در خلاص از این
О, мы дигар жо брем. Ой, пидарши киша. Давай. Все. Давай коробку. 6 коробок. Ну, я коробку. Салам алейкум, Дусун Язар. Какое здесь у вас здание? Это 8-я камера. Нет, не снимает. Это повернусь мне. 8-я, да, здесь? Находимся 8-я камера СИЗО Сахарова. Дустун Азиз. Иншаллах, барадора хам ҷа вы сами откуда? Все таджики или узбеки? Да, все нации есть, альхамдулилlah. Сейчас хайр будет вас, иншаллах, тоже. Просто одну задаю. Почему вы здесь? Вопрос. За документы, да? Я одну камеру сейчас только узнал, чтобы за хулиганство. Остальные все за документы. Просто вот скажу, я как вас, тоже ваш брат, альхамдулилlah. Просто делать надо документ, правильно, брат? Что вы советуете другим людям, которые находятся сейчас без документов, еще на свободе? Это чисто регистрацию делают. Из базы снимать и все. Из базы. Нет, из базы снимать это вы не виноваты. Кто делает регистрацию, они виноваты. Они должны сейчас сидеть на вашем месте. Вот они должны сидеть здесь. Просто делают вот фальшивые регистрации. Вот братья вот сидят за то, что фальшивые регистрации этого. Ради Аллаха, брат, прошу, чтобы кто делает регистрацию, фальшивые которые. Просто поймите, у каждого есть семья, дети, правильно, брат? Каждый есть семья, дети, матери, которые сейчас переживают. Они хотят тоже как сидеть, свободно пойти, про свой мир читать намаз, тарабих, да? А, к сожалению, вот они здесь, без телефона, они тоже хотят сидеть на YouTube и смотреть, правильно, братья? Просто надо документ делать, правильно? Ну, в следующий раз делать надо. Потому что надо еще, когда вы делаете, надо еще проверять. Подойти к милиции, да, вот полиция здесь, проверяйте наши документы. Как видите оттуда, вот он же дает регистрацию, да, говорит, на регистрацию, у тебя все хорошо. Подойти к каждому милиции, проверяйте, пожалуйста, на базе, потому что я только что там делал. Это точно надо. Я знаю, что много. Ну, через 3 недели, 5 недель. Ну, к сожалению, они, некоторые говорят на 3 месяца, да, они сделали на 1 месяц, снимают, еще новые ученики поставить, тоже такие тоже. Одно место тоже не ставить. Я вот недавно дал на патент уже подавал. Через 3 дня меня задержали, говорит, туда регистрацию. Нет, на 3 недели, иногда на 10 дней он будет на базе. Через хозяин, через мои документы делаешь, Да. она уже сразу база должна быть, через хозяина сделаешь. Я уже подавал на патент, после этого. Хозяина туда надо таскать. Да, Аллах вам сабр, иншаллах. Сейчас хайр будет, кушайте, дуа делайте за Касим, который делал, за это консул Таджикистан тоже был здесь, хайр делает. Берегите себя. Да, Аллах всем вам сабр. Клянусь Аллахом, чтобы это очень больно, честно. Сейчас наши сестры тоже были там. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Хайр, кардес, иншаллах. А не закройте. Амин. Саламат боши акаҷон. Худованд сабр кутия. Худованд акаҷон ма. Худованд сабр кутия бародари меҳрубон. Иншаллоҳ. Шо бурдам. Салам алейкум. Исфара ми исфара ми. А чо фақат исфара мепурсӣ? Худованд сабр кутия. Худованд сабр кутия. Хуб, халос тамом? Худованд сабр кутия. Дуо кунед дарахшон. हाँ ब्राजो रात ईश्वर की Да, валлах здоровья. Сто пост держи. Я маша, браджо. Берегите себя. Дуа делайте. Да, Аллах вам всем сабр, честно, от души. Берегите себя. Все, берегите. Хайр, когда есть иншаллах, дар хак шуд дуа боши акара. Худованд сабр тутия. Да, Аллах вам всем сабр. Иншаллах, все пройдет. Сабр. В следующий раз как придем, потом делаем документ.
К сожалению, я много здесь только одну камеру видел, что там 11 человек за хулиганство. Остальные все за документы, которые не делали регистрацию патента, вот, к сожалению. Раджаб, кто пост держит? Машаллах. Как дела, дорогой? Все мощно? Все пройдет. Дай Аллах сабр вам. Где Ошкар, да, Хаджи Хосим, иншалла, да, долго больше. Худован сабртон тия. Худован хифстон кна. Видео درستم میاد دوستان عزیز فقط پاهنش کنید سخافروک تایی اوش نه اوش انت تو سخافروکتی مثل ایده تو اوش گیره دوستان خدا نگهدار خدا صبر تو برادر جان سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم خب خدا حفظتون کنه این چیه؟ دوستی داده که میگم دوستا این خوب باشم ان شاء الله بالی او تپیدگی هم جا ان شاء الله ان شاء الله چی جون یک محله میرسه رونی هو یک ان شاء الله با تقسیم شو میکنم خوبی خیر است در حق حاجی قاسم خود دعا کنید ان شاء الله با خدای خدا کنسولی تاجیکستان اومدن همجا الحمدلله تقسیم کردیم آش نان آب سخافروکتی خرما همش الحمدلله وارد اینجا خوابشون برای که در اینجا نغلطه شما حرکت کنی که چیکار کنی دکومنت بکنی برادر عزیز گیشنه تو نمیمونه نکه خورد و خواب میکنی او خود اینجا تو میتین شما را میبیارم ده کی میبیره؟ اینجا خچون خچونه؟ با حلالان چطلا نیستم خداوند صبرتون چیه همش می دکومنت اینجا سخافروکت بهتره 13 общий 100 человек хватает на это здание 100 человек да лепешка лепешка есть да есть лепешка бале додаги محمد دکمنت را بریز چی آورده گردم هست بیشتر خالی یک 90% وجود رجیستر سفارشی هم جا بگی که آدمایی که رجیستر میکنی فارشی همه‌شون بگیشون سلام دوستان عزیز ویدیوی ما از همین دستبرام سفر و سر میشه خیلی ما برای برادران عزیز خداوند حفظ کنه دعاگو باشه بچه‌ها جبیوی بچه‌های تاجیک چی گفتن برادر اکی حاضر ما خیلی که هست به خاطر خدا اکی حاجی قاسم برادران و اکی که با گفتیم کی بود اکی نوردین خداوند خیر کنه قبول کنه چی گفتن مردم تاجیک در همین سزاش مو یا مو 6 ماه گفته یا 6 ماه یعنی که دکومنت کنه بچه‌ها را بگین دکومنت کنن و رجیستر اورجینال بچه‌ای که رجیستر فارسی میکنه اما اینجا اومدن که برای رجیستر سلامت باشید بله ما هم الحمدلله با خواسته خدا با اکی اینایی که حاج قاسم این جن شکر شیرالی رحمت کنه پدر مادرش دار که برادر دعا کنه که بچه از سحر چور خدمت کرده اوش کرا مقصد چیکار آورده ان شاء الله برادر خدا صبر کنه ان شاء الله خیر خدا نیستون میشه درخش دعا باشه ان شاء الله خدا نیستون کنم باز همراه کنسولی همش بدیم الحمدلله بخری سلام علیکم ویدیو رو کل باشه ان شاء الله سلام این خیر است الحمدلله دعا کنه در حق برادرشون خدا صبر تیا که بخدا خدا صبر تیا دودان تو آش پاش همه رسید خلاص خداوند حفظ کنه برادر عزیز بس میجو تمام بیار بری کار ببرید خوب است
خداوند صبر ما صبر سلام علیکم خوب هستی خداوند صبر توتیا صبر 13 نفر Oba. Kaburuk ki. Dayı скопорок тетож дайте дар ҳақ кака ҳоҷи қосим дуогӯ бошед только не закрывайте ничего у меня документы есть А водичка дали вам? خوب است خیلی دقت که آجی خواستیم دعا کنه سوزی با جوری نازه تنجی خداوند صبر تو خداوند صبر تو برادر مهربان سلامت باشه برادرم دعا کنه در رقمو امید دکومنتی از اتوسکای خوب است تنجی در الله خصم صبر Водичка, белок, да, 2 кило водичку дайте. как вы здесь гармай ханакай хелай точки خوب тен саломати خوب акаҷон шумо дори خداوند صبر تو тия Влад еще плохо. Пожалуйста. у меня документы есть а хол чхел без документ созда خداوند صبر تو тия саломат бошед дуогӯ бошед дар ҳақ бошед хайкан ош довардан нон об бо сухафрукти хурмо ҳама чиз алҳамдулилла овардан кард дар амазони Aktörün ismi var da dedik kamera var. Oturup tekrar babaklar diyor ki yine zaten kurma başlıyor. иҷас биё сухафрукт шуд халос хуб майли бачаҳо азиз худованд ҳифзтон кунад худо сабр кунад خداوند صبر کنه خیر کردن رمضان ان شاء الله چیکار میکنی شما در اینجا خداوند صبر کنه فضل ان شاء الله خداوند حفظ کنه اوش نان آب سوخافروکت الحمدلله تقسیم کردیم الحمدلله هم از زیاده 700 چند است شکر پروردگار دعا کنید در حق یکی حاجی خودم در الله هم صبر Все таджики или узбеки, таджики? Армения, да? Дай Аллах сабр вам. Все нормально. Тамам здесь? Тамам, ҳама шамон. Ина изъётё шамон да ҳамаро тақсим кардем. Ҳазор раҳмат. Тамам ака, ҳама шамон. Ай тамам. Да всё. Береги себя. Спасибо большое. Извини за фото. Спасибо. До тақсим кардем, чанд қайша тунистем съёмка кардем, чанд қайша натунистем накардем. Шино маҳкам. Майда иншаллоҳ мерем. دوستان عزیز دوام یک ساعتی که خیر تقسیم کردیم چند قیشه تونستیم سیومکه کردیم چند قیشه نتونستیم سیومکه نکردیم آدم بسیار خداوند خیرش رو به درگاهش قبول کنه الحمدلله رحمت بر حاجی قاسم با برادرانی که خیر کردن چی بگم دستگیری کنه ان شاء الله خوب میشه و خداوند حفظتون کنه السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته بچه‌ها در اومدن این ماشین رو رفته هستیم ان شاء الله ما را میریم نه ماشین کنسولیت تمام ان شاء الله خوب میشینیم و اینا مایده انشاءالله میبریم بو میریم نمبر ماشین کنسولی نبیان چی بیا بسه 4 ماشین از این دوستان عزیز هر چه کردیم به خاطر خدا کردیم در حق مردم خیرخواه در حق مردم خیرکن دعا کنه رحمت کنه گذشته ما شو رحمت برای همه مردم مسلمان خصوصا یعنی اجاره هم شما میخوام بچهای سیزا و زندان را از همتون میندارم ان شاء الله حرکت کنید دستگیری کنید خدا نگهدار
ассалому алайкум. Салом дӯстони азиз, мо ина майда иншоалло мебурем қатиака ҳоҷихон газел ки полни об тоб табидаги буд иншоалло даст пресбурем сахравака ҳоҷихон ягон сухан ку барои бародари ки дар инҷо. Амин. Амин. Бачаҳое ки хайр карданем барои бародаре ки даст пресбурем май дастивиаз буруи иншоалло рақамҳои 93 мо ҳастанд. мақсад қади бародаро мегум сияз мекунӣ иншоалло биёи хайр кунӣ. инҷа хоҳароро дидам мақсад алҳамдулилла консулӣ кор карда истода бояд бародаро бародаро хеле бисёр худованд сабр тия. фақат хоҳиш мекунам бародаро ки регистратсияи фаршӣ мекунӣ ба хотири худо бас кунӣ сум кору 5000 ту мегирӣ ҳаёти чанд бародарам месӯзӣ як диемаш ки бародарое ки дар ами чӣ мегум корои хайр ҳасти худованд хайртон тия худованд сабр тия бачаҳо документ кунӣ кадми оилаотам меёрем ман хоҳаро дидам шавҳардор дар ҳамин ҷа мега оила шавҳарам овардам документ накард мақсад қачон суҳбат кардем документ накард мо чӣ кор кардем мутаассифона ина моро қабидан овардан шавҳарам дар хона ина мана овардем дар иҷа депортатсия кардем ина хеле кори безебайда худа дар хона оила дар иҷа худованд сабр. Спасибо большое вам. Благодарю. Иншалло майда рафта судем. Ой Аллоҳ.